sultani tutelove Tepere imam Aliyaya Pronto decide e hvalu do šej يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب Алейкум ва рахметуллахи таала ве берекатуху. Мангле пралален taj sajdime penjalen. Koristinava kaja možnost taj sarinen tumen te pozdravinav tumen najšuže selamea kojek tani devlestar yek bari dovaya. Esselamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Devle skoro rahmeti, le skoro merhameti taj nuri to vel upravo ümmeti Muhammede skoro sallallahu alaihi ve sellem. Sarso dikena palem dešujek torat taro masek Ramazani sarine zajedno ki iftarsko sofra ki romanite kia vefababa anafkerdi nuheskoro brodi ki sorabotka ika uer i džamija taro Dizeldorf počekat imamea hođa Imer Ajdini baši jek zajedničko projekt tolerancija taj dijalog koroma. Bez razlika ki koja religija pripadinaja, ki koja političko partija opredilingemamen ili kokova mezhebi amen odredingemamen. Pred se amen sijem Roma, hem trebela te ovelamen kolektivna interesja. Namesto te kritikuj na amen, te bešako dijalog. Namesto lafja maškaramende te frda, maškaramende vastate da. Odajata ni poraka e Ramazan eskeri, e Kur'an eskeri, taj e Hazreti Muhammed a.s. eskeri. Odevel ano Kur'ani azimu shan vakerela wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Ikerentu mensarine kodevleskoro shelo hem nisar, ama nisar maulamentumen. Bez razlika da li sijem Jehovina svedokja, bez razlika da li amen sijem Hanefije, Šije, Sufije, Dervišja, Selefije ili Vehabije. A safkjanava trebela te dujrararen amendar, hem te imenina amen, te anafkera amen, anavencar so Allah Đelešanuhu amenge. Ano Kur'ani azimuşan derga, a osso šukar vakerga, ja eyyuhellezine amenu, ej tumen soverujnena. Pa agar amen da je narodote derinalen, jako odola vernikja, ja odola nevernikja kola na pakjana kodevel. Pa odoleske preporačinava, sa je političko vodačenge, taj sa je religiozno vodačenge, te ova ki sorabotka, te ova ki tolerancija taj ko dijalog. Strogo osudinaja, o javna kritike ili особено цело джумакери худба те искористинел песар можност те тагиринел пе јек инсанием те си кавел песар грешно невернико или кафири. Акава строго один исламијети осудинелале, па амен сар лескере следбеникја, мангаја акава берш, васте да, намешто шутте вакера, гудлотеха, гудло муабедите кера. Esselamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala ve berekat. Te fırdet te praj lako bunari Saro Yusuf sultani tutelove